clear tu te chibai ule September ni som ni Sunday kan thleng le ta a in om na hun thewa hun thatak in chan theu kan be sei US dual chung politics hi kan politics ang hrimin kan ngai poimo ngai poimo po a om renga ni US politics hian khove la ngonga kan Bharat sarkar thlengin a ngonga kan Mizoram point engemoti zong chuan US politics so khok hi kan tuarani US ram in chainate an su khlek engkim mai hi kan lo zir ve zel sia sarkar thatak Christian pathian tri mi takin ram an hruai lovang ti hi a hlo om hle rengani US Supreme Court Justice Thiangzau Nu Ruth Ginberg athita a Republican le Democrats an inhruipawh NASAT ZUAL PHAH hle mai US Supreme Court Justice zinga Thiangzau tak liberal icon tia an ko le Nogorius RBG an ti mai thin Ruth Ginberg ki chu kumsomriat le pasari mi ni in ama chen na Washington DC ya September ni som pariat zirtop ni khan metastatic pancreatic cancer wangin athita ama uitu hian tam hleni US President Donald Trump chuan kumin July thla khan akan survey athi pui mai done moti in a IO tu tur conservative justice judge ruat tumin mi pani ming alo thlang fel man to ti kan video masalama khan kan soi thuak to a Donald Trump hian November ni thum in thlan huna alo chakle mial ani chuan America ramro rel na mun poimo le sangber US Supreme Court Justice na thok tu tur le state ranga federal judge na thok tu tur conservative thiau mi som zet ming chu tun thar khan alo puang chuak to a chung zinga chuan Texas state atanga Republican Senator Ted Cruz ming po alangani US politics a chau nilovin ko thil le khotlang nun phung khrim khima Thiangzau ho le conservative ho te chu na satakin anrin na le tharau nun thlenga khoi poi thei tur in dona an nei reng thina ni hi Ruth Ginberg hi sangkhat chakwa somthum pathum Mars ni som panga khan New York a lo pianga ano panlai chon opera singer ni atum thina mase midang lambik le thiamna bik nei ani lo wangin dan lam azir nuwa alo graduate nuwa mitalen nei takkani silova ukil na tho chu kati mi taktura niang ti in ukil na athok chhota a US Supreme Court Justice ani ma po in America rama ukil tha anti zinga atel dai to ni US Supreme Court Chief Justice John Roberts chuan kan nam chuan Supreme Court a chin chiat tlak takan na thok tu achanta ti in Supreme Court chuan kan tho pui Ruth Ginberg chu voina kan sun hle a ma se Chanchinthar lo om zel tur te chuan an hereng to ang Ruth Ginberg chu ma ni na arin om rorel na dik champion pui tura ha lovat na thok mi ani ati ani President Donald Trump po ena ui thu soin Hmeichhe dang lambik na nun ne ani ti in Ginberg ki sunan White House a US nampuan zar chu angul chanvea an zar ani House Speaker Nancy Pelosi po in Ginberg ki chu US mi puiten an uin an sun zialan tirnan US Capitol nampuan zar chu angul chanvea zar ani yang atibok Joe Biden po in Ruth Ginberg chu American ngai dan thaber kalpui tu dan anga in tluklan na ngai poimo tu le kan zawai ai oding thina ni ti ina faklea Donald Trump le Biden te hian Minnesota Wisconsin le Pennsylvania state te battleground na chak ngei tumin campaign ngor takinan be mekani President Donald Trump chuan Ruth Ginberg ki ai o tura ruat hu asoi langlofa Joe Biden point eng ma soi lem lo Senator Mitch McConnell Republic of Kentucky State Senate Majority Leader chuan Ruth Ginberg ai o tur chu Senate pomfel thuaya ni yang atia masi Senator Chuck Schumer Democrat of New York le Senate Minority Leader ro chuan Ginberg ai o tur chu President Thantharin nakuma ruat ro se alo ti thungani hei tak hi liberal left wing Democrats tele conservative right wing ho te inhruipawh na le in be na tur
anin nial chhouna tur ani don ta ani hi Supreme Court Justice te hi antar thi emo harsana dangwanga anma ni du thu an bang emo thil diklo anti nia puwa impeachment an nei emo ani chawin ba na choltir thei an ni a Ruth Ginberg hian ataksa kan sarnenin do rengin ne tu ani don lo ti in rema se Donald Trump an a ai o tu tura ruat chu du lovin a thok thei trek chung chu ani na hi ban sana tum ngai lovani Ginberg ke chuan a thi malukin ama ompui tu atunu Clara Spera nena ka ai o tur chu president Tharin ruat ro se ti in a lo cha a Democrat candidate Joe Biden chu polls ranga Donald Trump aya ala chak click zela wangin Joe Biden chuan ama ang book liberal justice ruat turina du ni na lang Republican lampoin an tidik big veklova President Barack Obama conservative justice Antonio Scalia lungphuchola Mars sang ni som paruka athi khan a ai o turin Merrick Garland chu aruat thuaya masi kum sang ni som paruk in thlan kumania President Tharin ruat ro se ti in tharuk aya tam chu Senate an thunun tlat sia wangin pompui na hun an kaudu mia talova Donald Trump chakan rin wang khani Donald Trump khan sang ni som pasari kum tira conservative right wings du zong Neil Gorsuch aron ruat tangei bokani US Supreme Court Justice te an thi emo an ba ne mo chuan nisom ruk pasari le nisom sari parli inkara an ai o tur chu US President in aruatanga Senate an soi ho lenga ti chuan za asom ruk panga talina an vote nuwa chau pompui thin turan ni President Donald Trump an kumin sang ni som nia emo alo tling le te ni mial chuan Supreme Court Justice chu a hun chungin mi pathuma ruat theidon ti na ni a ti chuan US Supreme Court Justice pakuate zinga 5-4 angin conservative justice thunun ani theidon ti na ni American mi pui khosak phung le dan le hraitam tak chu Supreme Court thutluk na ang ani thina wangin apoimo em mai ni Ruth Ginberg hian Donald Trump an sang ni som paruka president aron chu khan media lama interview te nein mitak taklo ti te in tong kama man khum thina anwa ngai dam te ti le thula Barack Obama hun khan Democrats zinga then khat chuan Ginberg ke chu a hrisel na din mun a that lo wangin bang mai ta se a ai o midang hrisel le chak thadeu zok ruat se ti andua ma se bang du mia lowani Ginberg hi kumin July ni khan athina cancer ti muani a chemotherapy ala a hetianga John Hopkins University Hospital a omlain athi mayan ring khani a President Trump point a ai o tura ruat ruhman diam ni in an soya mase ban mai tum talovin President Chanchinthar nga rama maro chu angak chuak zo talowani hi kumsom ni pasari zit US Supreme Court a theitop choina thoka a hun chungin court sessiona voikhat chia kumsom sari pangami ani lai sangkhat zakwa somkua pakua a anak ru tliak wanga athisen zam dangtu en kola hospital a om ti lo chu a thul ngai lovani Ruth Ginberg ke chu patil le mongko hur LGBT te dikna le chanvo hum hal thuwa te namtlem le noi nung jok te hum hal na konga te le Hmeichhe te dikna hum hal thuwa te aminga tha em maya athi po hian ui tuanga hle ani lesbian gay bisexual transgender kan ti thin LGBT hozinga rockstar tlukalar ania antan chuan pasal thasai som kap tu tluk zetangai san om ati thei ome ama chanchin alo chor chhuwa dan chu kumsang ni som pariat khan fi ma siamin notorious RGB antimaya liberal icon ti te chu aming leman phu sakani Republican Senator lar zet le thil ti thei President Trump thian thale a golf khelpui thin South Carolina State Lindsey Graham Senate Judiciary Committee Chairman poin Ginberg ke chu fakin mahruai tu ania kan ngai dan hi thumun folo ma se kan namta na thil ti te chu ka za sak em mai ani ati ma se kumin November ni thuma US election ma in a ai o tur thlanna Senate ngai tu ani don lowero a soilang big lem lova Democrats pachal le Senate minority leader Chuck Schumer chuan American mi puiten Supreme Court Justice tur chu thlang ro se ti in
kumina midang ruat andu lo ti asoi chiang to ani Ruth Ginberg ki chuan Columbia University a law subject a top graduate ania law firm ten royan tumpu in judami ani awang tele angai dan ani lo awang te in law firm lama hena thok du mangai lo sangkat zako somnga palia Martin Ginberg chu pasalata na ne masia pasal na thona wangin Columbia University a azir zom ta zo kani a pasal Martin Ginberg chu kumsang ni som khan boralin fa pani Jane le James te an nei sangkat zako somsari chowa women's rights chungchanga case lian tak tak paruk zinga panga a ne na achanga ti chuan Supreme Court Justice tura sangkat zakwa somko pali June ni som palia President Bill Clinton an aruat tumin Supreme Court a thukher loma se American history a thil thatak nu chein thonthungai nom takanei to ani ti in a fakkane Hillary Clinton point apasal President Bill Clinton an Ruth Ginberg ki Supreme Court Justice atana lo ruat chu fakin Twitter a thi a uizia aziaka keima ngei puin amalo lak na chu ka chorin ka tangkai pui hleni ati Julia Louis Dreyfus si chuan pathian hi alo om tak takani chuan RGB chu malsom ro se ti in Twitter aziak President Trump and Supreme Court Justice atan Conservative Justice aruat bel le ani chuan US alar tak Roe versus Wade anti mai in khin na thu la Hmeichhe ten an du thuan nau ti tlak women privacy right to abortion chungchanga hian danglam na na satak alo om thei ani ole thlir tu ten hin lo bengwar pui kan bei sei kan chanalin lo thlir zel don nia kan lo me